na puso. Di isisi na ni ayang puso din na sinalba. Tinatadema punyal niranggas tanu humanuangmo makastoy di pagbanaga jak kuman nagay ayat tapnon awan sang sangita nangikawa nangirarem kanya. Oray ti Diyos kita muna idalos ko na masudikin ka. Daday taman rupam pinagbalin nga dwa keting na manin kawa. Makastoy di pagbanaga jak kuman nagay ayat tapnon awan sang sangita nangikawa nangirarem kanya. Oray ti Diyos kita muna idalos ko na masudikin ka. Daday taman rupam pinagbalin nga dwa ketin